Patalo fatu telefolo radio Samoa i le nei taiao, alo mai o talo le asolulu. Wa amatalo ia le malanga fa le malo le fionga il pale mi o Samoa, fia me Naomi mata afa i to tono ni usila. O le asana na fino fa felo ia il pale mi o ni usila Jacinda Ardern, a o malanga mai ai i lana unua i malanga fa le malo talo na vea ma pale mia. E se mai le telo mata upu na tala noa ina le vauta i ta ia lua, na faalia le fionga le sao faapito i le mai aiol fonotanga e le aini tala noa ngā Samoa masaina faatatau i militeli. O se mata upule nei o lo la walunga al Pasifika talo na sainia malia ngai le vau Solomona masaina i le masino a Perila. Lewa matala i le faitoto ai mawhaiai o nā nga i atu le militeli a saina ma o le popolenga o lea malienga. O le ono faa o ngā i e saina o Solomona e faa mautu wailana militeli. Ua whailoa fo ia fia melo na tau fia le ngata i le pale mio ni usila a o isi taitai. E whaapeo se mata upo e mo o miaile o mai whaatasi o le tūlangi o lo o tātou wau mawai, ma ilo po o mawhai. A le ai, o na wā ili leo i tū tau saonga le mu i totono le Pasifika. Ai mai a Jacinda, o lo o malosi lo na tau fi e mawhai e le Pasifika o na tutu whaatasi. A o malanga mai ai fia me ma awai le whaamnatuina o le ono se fulutau sanga talu na tūto o tasi Samoa i Aotearoa. Ua mana tu ai fo e ma le ono se fulutau sanga talu na sainia le malianga wa ta ua le Treaty of Friendship a New Zealand ma Samoa. Whaamanu alia le tamao anga i atu e momoli lo nalo i le haonga i waikato i le tai au ananafi. E le tasi se pulufana na whaalongoina i whafuano le haonga taupiri pe tuso le afo le iwa le tai au. Ma ele ngata na whaamanu alia le tama, ae na tāpuni ai ma lea o ngā mōna i tū la. Mai leo leo e tū sa mamoli mau o lea sa ta whana ngā i le ta avale a le ua whaamanu alia a o anga i atua i tu ulo nalo i lea onga. Mai lea no fuanga na whaawa wai loa le na whaamanu alia i le ofisa leo leo e tū sa lea ma le 5 kilomita le mamau, ma whaata alo sanga mo se fesoa soani. Whaamaunia mai fo i e leo leo e le i manua ona o pulufana, ai ona o tio atata ei. Ta ua mai ai e sila fia e le ua whaamanu alia le na whaia le nei ngā ioinga, ma olo o so e nei fo i se tasi o mata upu na tupu i le asonga fua e talitonu leo leo e ono feso o ta i mana nafi. E lo i se talitonunga a mea feso o ta i mavesi ngā kengi, ma e tu whaatasia talo le tae au ua toi te ai tua malefale mai le na whaamanu alia. Ai mai le nu o taupedi, whaalia i reporti le popole malefefefe ono le mea na tupu ai maise o lea ele i maua le na whaia. Ua whaatonuina i le sa avea masui pale mia Winston Peters, lana lo i e whaaulu pele tangi le tūla fono whaasanga le fonga whetalai, Trevor Mallard, ono le whaasao ia male pale mene. O le mai a si ai e Peters o tangata na te e tui Wellingtone, na tuina atua i loa male trespass notice e sa ai ia male pale mene, ma o le ana toe mulimuli whaalea o ngā. Peita ai, ele o tu uai ngā luenga le loa ia Peters e pei ona sao lato whaatalo sanga i naipea. Le fofonga whetalai le whaai unga le masina whaato a umatu. A le tu ina mai whaamtalanga ma whaamaumaunga o lo o lango e le tū la fono, le mawhai e whaasa ai tangata mai le mauta o le a whaau peo na whaau o la lato mata upu le whaamasinonga. O le asonga fua na whailo mai ai el pale mia Jacinda Ardern o le a whaamawai a au kusa Mallet, ai whaatasi atu ilana ngā luenga fau i Europa. Beita ai o ni whaamtalanga i le o talitonu ai Peters malana tala, e le moni ato atoa, ua whaamawai ona o le fefe le mata upu wa suai. Ua toe whafangu mai le tatau ona le toe whewa i ta avale Queen Street i Aukilani, a e tau lava o tangata Sava Valley. O le ua whaalau i loa le petition o lo ta i muai le whaipule Auckland Central, Chloe Swarbrick, ma ua ia wala au liai sui mo e o lo fina wina le tofi pule nua Aukilani e lango lango. O lo tau la i lea petition i le Auckland Council, ina ia toe tala noa ina, ma o se fuafuanga na sainia le silia ma le se fulu tau sanga te aluai. Ma o loo mafuli i aile lango i la tau o loo no nofo i le tau langa whaatau i Aukilani. A whai e tupu, o lona wingo se awala mua le i Aukilani o le a whaasai ta avale ai whaatanga na o tangata whewai. O se mata upo e talitono le whaipule le Green, o le a mawai nisi palo ta sui mo e o loo fina wina le tofi pule nua Aukilani pe a lango ina. Tala muli, a o toa ngao ai whai a onga ono le toa tele wa a fia i wha ama i o loo sau ma le tau malulu. Mai le minister wa onga o loo mawhaiona maua le fesoa soani mai le matanga luenga.
Maia Chris Hipkins, e tatau ia o ngā loo whainga tau na maua ni whaia o ngai suia whaia o ngā ngase ngase o na le fulu, pe ua maua fo ili COVID o na feso o ta ili matanga luenga. Ripotia maile to o te loa o ngā wā a fia o ngā whanau. O na ele ngato le maua o whanau i mai a o sui eile tau, ai wha apea whaia o ngā. O le tali o le wha a fita auli, o le a o onga mai le whale o nisi. Tu ufa atasi vasenga, fa iti tia i tu la onga, po o le tapu ni o la onga mo se taimi le tu mau. I lea lisi o lo sa wai fo i male mawhai o na sa ili o relievers, peitai, mai le ministai le fai ngō fio na mau le taimi nei. O relievers nei e ta tau lava na tutongi e lea onga, peitai o le ufa ilo mai e mawhai o na talo sangal mtanga luenga wa onga, mo se isi fe soa soani fa au popo. O Telefonala Radio Samoa, Manuel Taiao.